so alang lisi kabdu kawe lumbajong apan ringgal pilo council pen kita mohon ti sondang kata ring na yo kadu be puti ti meme la penon bang alang ta awi kali madi ada perang lo puti alang itu mane acer suba alang do pola sikacici dak mijung teronorong lason hadak si dopik lang adon tinon lang ka be hangju lo lumbajong lo ko anak kisung ne dak lang roy do lason lang roy alang la juno lagi kecil so kali lagi Prabjin pala labang ang repiamen ko. Oh, prabjin man labang ke council la sora tum la lumbajong lo la hud hoya kam kali la hud pim minanji Lahay ka po sa lagi yun. Ekdom. lahay Wrong ke sorry. kacin nek mati ho Oh. ro sor phat No immediate labang ng repiamen ko. Kan kami mikir ya. kalau taban pamimi Are jang lo pati mana lang lang. tapi piti mayo Yang lo ke lang cuha duko. Ajo, ring tala ante bigong mati ko sono hadi anarong pensi la soring siwet laka. patang pipi Oh, ke tang te awai kang na biong mati lagi. Ana Yang dah tu. dui feedback si doi lagi. Feedback tadi. Dui feedback si doi. Tak so saya lulus sang tu. Kau dah tu orang milong tak. Pada petang pi. oh Kau dah he, kau pulang nang he kalau orang milong kalau lulo petang pi itu tak rang roy lang lok si jun tu ki. Jadi kan lang sok long lepil lo. Kan lang roy lah tu bang lang nang ceng pi kan. Immediate lah, no, Lah si jun tu, lang roy lang si jun lo. Immediate dong si la so akam Lang roy lang lok si jun tu Kita lim nang po. Jadi kan lang ke long masih long lo, lang masih awet lo tak tu lang roy lang si jun. Oh lah kalau lu he. Kalau kira orang mi ke lang roy lang si jun bang lo. da ma inte thana le na to bani Lason ka stop lo, lason Oh, itu orang sama. lason cubi po lah si. Harek pacit tipo. Lason saya jun lang. Ti side dia bolang ta. Terapi. Cihu. alang sih kabitang den Alang saya beda. Itu lagi, lah pernah. Jadi itu mungkin dah kirong he, kirong rong ini, kakang kirong he. Itu mungkin ringan lang yang kilo. Karang petang itu, aklong tahun aja nang jalan itu. Ni kering perlu telang perlu balik kau petik si hubang do, kilo. No itu mungkin lang roy lang jun bom lo, bang lang teng pimai di lang teng bom lo. Soal lang si jun bom, sosok bom, jun bom lo itu kasih. Dan ada kulit besar ada tu lang sok ni lah lang teng bangkit bijing roy lo so roy li bijing roy lo kan lang nang lo ringgit ke nak tiap kilo tali pin lo ring nak pindah kat teng lo tu mangkai ipot lang beda ke Sok long deh. sok long le dia jun long le dia ke tu kan masih tu kan lang roy lang si jun bom masih pureng bom jo baby mar smart ame la pusi do bom le bom thak bom lo tu mangkai lam te lan chalo tu mangkai la sarkar nak pipedet Kalau yang kilo tangan petang tidak macam pabing hoi asing macam dia masih ni pada kau pete lang si hulu dah pasal jalan ni dah lalu pikok lalu jalan dah masih imbok ke lang si hulu Long lor bang po. masih ke lang roy lang jun rong lang roy lang si jun apa nak ke itu ke lah colo tu sarkap macam tu je tu kan mata ini itu tu nang kita ke hang pipe ke lang kilo entah petang tidak mati Sin tu ke insam tu lo insam sih tu lo palang ikan ya. kalau memang ni kerja mun ini keluarga problem ko so rong man patini na Allah bang ke patini tu lah ke terang lo alang ni lah lo. Orang asal. Lah pala patah lah bang lah. Lah bang lah. Ini lagi. Lah pala patah tu lah. Dak. Jadi tung kai tu long. Lang isem bang. Ring nang pilo. Sami nang pista kitang ti siang tek long lo si jun. Ta lang ta ve. Aku kitup tum talo istilah ke arlu hai ta dalai ka kita lungkit noson mu beceng giri lupute arlu lang cihu pinak po kijun ta siksa kinon ta la te prom pilita patang te akita ing dai u ini ke 25 ta vi bon an ing long kanya ta yo an yok akton sikavi ilong long ni dak ni tumarong ke la kinta long dun ta la long thom ta tang ni sai de si la so alang aring ni konsep akon cek amya te mohon tisu pusi sini tu Kalang mana selo. Tuan kalang minyak la kalang sudah kan bang ke mana selo. Kenonang tu nara lang sejun. non ke nitum ke lapu pen si than bon son si lapu
Aju kan mau pasti tipe lah so ata pote lang sisi lah sonja le. Kecil chat kami sok pun langsung lah polis pen biko po lah so posi pasti ting po lah si. Kijun jun aroi ta lang ta jun no cepan sai deh lang ta be. Son pinako yin temorong lah si kisung kipulo ni tumbak. আমি আহিছোঁ ইয়াতে মিজুং চহৰত মিজুং এৰিয়াত আজি দেখি পাইছোঁ যে ইয়াত যিটো নেকি তেৰণ গাঁৱত কেহাই তেৰণ গাঁৱত আমি আহিছোঁ আৰু তেখেতে হয় গাঁওবুঢ়াটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এই গাঁৱৰ কাৰণে ৰিংৱেল 3টা চেংচন কৰিছে মোহন টিছু তেখেতে মেইন কন্ট্ৰেক্টৰ আৰু এই ৰিংৱেলটো হ'ল এতিয়ালৈকে কমপ্লিটো কৰা নাই আৰু ৰিংৱেলটো সম্পূৰ্ণভাৱে কমপ্লিটো হোৱা নাই এই গতিকে ইয়াত এই ৰিংৱেলটো কমপ্লিট নোহোৱাৰ কাৰণে পানীও নাই ইয়াত আৰু এই গাঁৱৰ মানুহবিলাকে ইয়াতে বসবাস কৰাবিলাকে প্ৰায় 20-25টা পৰিয়ালে এতিয়া পানী হাহাকাৰ হৈছে পানী খাব পোৱা নাই আৰু ইয়াত যিটো নেকি নদীৰ পানী লেতেৰা পানী খোৱাৰ কাৰণে ইয়াত কলেৰা বেমাৰ মেলেৰিয়া ডায়েৰিয়া এতিয়া বহুত মানুহে পাই আছে গতিকে অতি সোনকালে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল অৰ্থাৎ আছাম গভৰ্ণমেণ্ট মই অনুৰোধ কৰিছো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল সকলে যিটো নেকি ভালদৰে চোৱা চিতা নকৰাৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰ মই অনুৰোধ কৰিছো আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল কাৰণেও আমাৰ তুলিৰাম ৰহাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছো অতি সোনকালে যিটো নেকি কন্ট্ৰেক্টৰসকলৰ কাৰণে একশ্যন ল'ব লাগে আৰু শুদ্ধ পানী খাব পাৰিবৰ কাৰণে এইটো একশ্যন ল'ব লাগে আৰু ইমিডিয়েটলি ইয়াত এই মিজুং চহৰত তাৰিয়াদং লাইট কাইজান প্ৰাণপ্ৰী লাংচ